unang-unang kabusi asa taruring orumi ingoti anakku manang di dia peho dan nabo biar gogo ngoruna di tanah masahat matutuhani anakku ikon mamora para totiomi asa unang liluho di ngorumi manang di dia peho marojahan ototiku ngoruna di tanah masahat matutuhani sudenani ulabi godang doduk tertutup di ngoruna ipe asari ngotuhani gorang dolu kosusari ngoruna ipe asari ngotuhani alani doma sir-sir hanami nalahu manjolo nasyam sunaha doma sir-sir nasyam. Jadi maulati ma dihamu amang guru nabi dihita namar dongat tubuh damanik borbor marsada boru bere iba bere raja makinokon asa marnakapa mai kaison asa masuk kita ke bagasan dodo denggan ma marbaris denggan nasib be nambuan heke amang guru ya jadi alani doma sir-sir lau masuk tondong bayuta damadik borbor marsada ubata nomor sanina uruba kisang toga simamora ase alu hitama tondokta nalo masuk buru mata ubani permusik lagu Sitala Sari.
sama seruk hinta manorto, liak mahinta mangembas manorto, mangalo-alo ngagapan sindorta. Tondong pangalo pangkoda, rong mana sama serongan mangele, kodalina siang mana minalepa, ulang malembang kumbay adat si malu. Nasampang buwanay, buwan nasampang bundangi, hase maloko, hanamiyo, namasalina, danamat tondo, maranak pohoru. Hase maloko, hanamiyo, namasalina, danamat tondo, maranak pohoru. Sama serongan mangele, obas kunang siang ganupan horjata, ulang terbaru hitam bani pustaka. Nasampang buwanay, buwan nasampang bundangi, hase maloko, hanamiyo, namasalina, danamat tondo, maranak pohoru. Hase maloko, hanamiyo, namasalina, danamat tondo, maranak pohoru. Untuk mengurangi ajo, untuk mengurangi Tuhan suruh nabi. Naudi Yaman Boru Laut Kanuma.
sayur matua baba, ora sayur matua hamina, ora sayur matua hitau, sajorgi ulama hua. Pasulit kami. Sayur matua hamina, ora sayur matua hitau, sajorgi ulama hua. Ora sayur matua baba, ora sayur matua hamina, ora sayur matua hitau, sajorgi ulama hua. Manuru mana padu kani suki luluan, irandu mau pasaran nalam potu mangalar, irandu mau pasaran nalam potu mangalar. Ora sayur matua baba, ora sayur matua hamina, ora sayur matua hitau, sajorgi ulama hua. Ora sayur matua baba, ora sayur matua hamina, ora sayur matua hitau, sajorgi ulama hua. Ora sayur matua baba, ora sayur matua hamina, ora sayur matua hitau, sajorgi ulama hua. Ora sayur matua baba, ora Kami Raja Damani Borgo Pasada, Raja Nabi Alatau Situ Kami, Pacawa Borgo Imam Suhu, Borgo Raja Nabi Borgo, Pasik Kemau Pasar Kami Borgo Sudah Putih Kami Raja Nabi. Maunya lima aman guru, jadi kami dapat kegiatan majo asa kontak kami di kebun kami kalau bukan kajian jauh dari bukan yang dulu. Gabi Raja Awas Raja Nabi. Kami asal tahu lima saya aman guru. Kembali Raja Nabi di rombongan apinya asal atau rumah pengantin. Kamu amat raja dominan kasuritada. Masa tadi kami Raja Nabi susun waktu kami biasa apa dulu. Ala naik masuk ke pengantin jodoh kita. Mau lihat deh.
Dihita, sonang asuhuton, asa tusong mangita, alaro ang buruta, nagpasahatot kudu tulis pangano. Tusong mangita, asarap tayo. Namaraya kami aman guru. Mawiyate Raja Nabi Horas Mahadinapur Raja di Kaluran Nabi Raja Damanin Bordor Marsada Bisor Rodrami Hasudu Mabuat Sipangan Dadaku Jurun Namar Piak-Piak Jurun Namar Saudara Napa dari dalam kelas di rumah kami Raja Nabi Ima Dinam Siku Pamasu-masu ini anak kota anak kami naung gabi helamu bolu rajai naung gabi parwaita dilas di ruang kami urang kami do isor tubuh sepanado molo tupe raja nabi dasonor datu batu bahagi sono katani datu kuipa urang kami raja nabi asa sesonik na bulu di bodi kerakat bulu di baginya lasma ruang rajai Wajar nasawi ulima badan umum kalaso daso sedia. Mauliate mari tuhata, mauliate manang kita saluhutna. Amang guru nakinin roduhamu pasahatot tudu si panganon tuhami kuda-kudamuna songon napasangan berkali. Di partikian ope amang guru. Dilas nirohanami roduhami mendapat kami. Pasahaton dekenani tuhamuna lima deke simululur deke sitio-tio deke sahat paniduan nami yang mau tutur tua mata-matua di bata tuhamuna masaluhuna aman guru nami asarap udur mahamu udolok tuturuan suat songonima asatio matong aka pasanotan dohot pasu-pasu mituhon jalomuna tujuruan nyerong asa saham manawuli saham manadenggan tupahon mata martua di bata soman kata di sebuah dua mah guru doang nami tuhamu asa titik mena siapa golang-golang abai panarahuna tuksono pe teke boy tasuri pada dongan nami damani bor-bor marsada bumi bere ibabere raja itu sabuka ale-ale Tarnumuma dihamu sangat bulan sorong perrajaun nami. Bunda nami saragi gaiku. Tulang suhut nami saragi sumbaya. Tulang rorok nami Raja Sinaga. Hula-hula nama penolong Kalapanua. Nama Raja Imam Suribada. Bison Lunga Hudawani Puru Tulisangano Siang Raja di Pawul nami Singapura. Bolu bere ibe bere nami Raja ni doa sahuta suasoni nanti gadari nami lalu dolima di kamu Tuhan tsunami Raja Sinaga ditulang manihur nami Raja Sihaluhu Sinali Sabungan ditulang manihur nami Raja Damanik Bordor Marsada ditodong manggul nami Raja Sinaga aman Raja Inam Suribada di Jawa Suludo deke simululu deke sahat molope di Jolo Lima Suludo dalam Rapahita Makalaso Sibahwa Tabasada Malwakta Malkarnian Mahida Lewata amarami para sirwana seluruh dalam perintah bahasa Mahdi Yesus Kristus Tuhan kami. Mulai Tuhan di masa ruangan mituho, didikan di masa menatotong patungan kami, dilihat harga saudara kopi, bui kami berlasni roha apalan tinggiyo. Tahun kami dihatam seominan di batikmu. Maka doa kami jauh mata luhur, maka pokok. Sesama Tuhan unang pangabati jaka asilo program dari semasa kaum Tuhan dalam matanya namun Yesus Kristus Tuhan siapa kami mohon terima Dio amin asal sama hati sudah Tuhan pada kami di topak kami golang-golang pada rukna Oni sosadia si pangalo nalade nabilarade ya suruto saya godang ma bilasuna
Kumarin onho Tuhan si panganan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang telah menganugerahi kami sukacita, terkhusus hari ini ketika anak-Mu Oki dan Gracia telah Engkau berkati pernikahannya. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong rohani debata aman, do persaoran itu di perhatian Maramu dihamu bolat nion rudi sadilin di benda. Amin. Dihita opara jokunta toga simabora damang dainang inata suripada ale-ale dohon akka raja nadigokkom tarlumobi madihamu borunani bere ibe bere ala ditekyon naik pasahaton adat nagok mahami baradopol hula-hula nami damanik borbor marsada disialami dia raja nami inan suripada ang ale-ale nami asa urbihamu kami talumobi dihasu untuk belum nami ima dinapasahaton adat nagok Roma hamu madupaki hapi pangurupi hami hasu belum dinalahu pasahaton dan nagok ungarade hami majalo haroromuna ope di hamu karmusik nami. Si dolion nalau si adopaku si dolion nalau si adopaku ai didipiku pe paboaho na iko saut si dolion nalau si adopaku
sebelumnya saya kalau kita bersama tadi jika Quran Nabi Masyam kudus nalaruan saya memulai kata dua Gubernur Bapak Dina dan norma maka kerubahan Dina anaki Ay, matama. nama pagriban kita atau ibadah gisang judul naroon manpari jika seburnami amma beras Taylor manang beras bir amma kesempatan sebagai anak ta rumah kedudukan masyarakat nama Anggo pengantin baru atau nangis sopi selamat menuju hidup baru.
Maulah di kamu amat taraja inak sore pada ale-ale donga sahuta donga tu nami toga simamora boru bere suang sonang jakka hula-hula dohotulan nami di pangurup muna dihami hasuhuton saya tu hatama nama balos soni sudi akka ulido dengan di basamu diambil sebanyak-banyaknya masukkan di kantong jas suaminya ya, diambil banyak-banyak dan masukkan di kantong suaminya ya, ya, ambil banyak, aduk dari bawah, iya, masukkan di kantong suaminya.